Ibihe byiza mwese bakunzi ba Kabura TV wano turabasuhuje tunabifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye ku migabane itandukanye. Mwiriwe ko ari mu masaha y'umugoroba, duhaye mwaramutse n'abari mu masaha y'igitondo. Turi kuwa gatanu tariki 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026, mugiye kubana na Nkomezi James. Turahera amakuru yacu muri Hope Plateau mu gace ka Point Zero, hanyuma turagira mu Madegu, hanyuma twerekeze Mitamba ho ku Ndondo ya Bijombo, dusoreze amakuru i Kinshasa. Kadutangira amakuru kuri Point Zero ho muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Kugeza kuri ubu ingabo za MRDP twirwaneho nizo zikigenzura aka gace ka Point Zero, nubwo kuwa kane tariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 habereye imirwano ikaze cyane. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ingabo za FARDC zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo zagabye ibitero bikomeye byo mu kirere hifashishijwe drones bifatanyije n'ibitero byo ku butaka. Ayo makuru avuga ko izo drones zarashe ibisasu bigera kuri 34 bigamije kugerageza gusenya ibirindiro by'uruhande rw'abo bahanganye aribo MRDP twirwaneho. Nubwo ibyo bitero byari bikomeye kandi bigoye, MRDP twirwaneho yahanganye n'umwanzi mu buryo bw'umwuga kandi bunoze, bituma ingabo zagabye igitero zisubizwa inyuma. Uko amakuru akomeza bivuga, ingabo zagabye ibyo bitero zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi. Izabashije gufata cyangwa kugera ku gace ka Point Zero kakaba kagikomeje kugenzurwa na MRDP twirwaneho. Amakuru y'umutekano agaragaza ko Point Zero igikomeje kugenzurwa n'ingabo za MRDP twirwaneho kandi ko nta mpungenge zihari ku mutekano w'abaturage batuye muri utu duce. Izi ngabo zivuga ko ziteguye gukomeza kurinda abasivili no guhagarika igikorwa cyose cyahungabanya ituze n'umutekano w'abaturage. Ku rundi ruhande, amakuru avuga ko ibitero by'ejo ADU yari yazamutse ku bwinshi, bazi ko bakora iyo bwakabaga bagakura AFC MRDP twirwaneho muri Point Zero, ariko birangira bibaye ibyusa. Ndakubwiza ukuri ngo nubwo igitero cyari cyazamutse cyari kinini, abahungu bararahiye ku munsi w'ejo ko nta na santimetre n'imwe yabasha kuvaho. Reka twerekeze muri Minembwe centre ya Madegu, teritwari ya Fizi, Kivu y'Amajyepfo. Kuri wa gatanu tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025 haravugwa igitero ca drone yarashe inzu y'uwitwa Mwafrika ndetse irasambuka. Iyo drone ikaba yarashe iyo nzu mu Madegu, ahazwi nka centre y'ubucuruzi n'imibereho ya Minembwe. Aho hantu hafatwa nk'umutima w'ubuzima bw'ubucuruzi n'imibanire y'abaturage, kandi hakaba hatuwe n'abasivile bo mu moko atandukanye, harimo abanyamurenge, abashi, abapfurero ndetse n'ababembe. Amakuru aturuka mu baturage no mu batangabuhamya bari hafi y'aho byabereye avuga ko drone yoherejwe na leta ya Kinshasa yarashe inzu yuzwi ku izina rya Mwafrika iherereye muri iyo centre. Ico gitero cateye ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage bari mu mirimo yabo ya buri munsi. Centre ya Minembwe izwiho kuba y'abasivili gusa, igakorerwamo ubucuruzi busanzwe n'ibikorwa by'imibereho ya buri munsi. Kugeza ubu nta makuru arambuye ku byaba byangijwe n'iyo drone biratangazwa ku mugaragaro, ariko abaturage bavuga ko habaye ubwoba bukabije n'ihungabana ry'umutekano. Ibi byabaye byongeye kuzamura impungenge ku mutekano w'abasivili muri ako gace, cyane cyane hibazwa ku mpamvu ibikorwa bya gisirikare byagera naho byibasira ibice bituwe cyane n'abaturage, mu gihe amategeko mpuzamahanga arengera abasivili ahari mu bihe by'intambara. Reka twerekeze amakuru yacu mu Ndondo ya Bijombo, teritwari ya Uvira, Kivu y'Amajyepfo. Amakuru nayo ahari yizewe aturuka mu gace k'Indondo muri groupement Bijombo, teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aravuga ko uyu wa gatanu tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere habaye imirwano ikomeye ku munsi w'ejo yahuje umutwe wa MRDP twirwaneho n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe wa Wazalendo ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Iyo mirwano yabaye mu masaha y'amanywa ibera mu misozi ya Mitamba, agace kazwiho kuba gahanamye cyane kandi kagoye mu bijyanye n'imirwano kubera imiterere yako.
kuko amakuru aturuka mu bari hafi abivuga imirwano yakoreshejwemo intwaro ziremereye n'izoroheje, ibintu byateye ubwoba n'impungenge mu baturage batuye hafi y'aho. Amakuru aturuka mu nzego ziri hafi y'urugamba avuga ko MRDP twirwanaho yashoboye gusubiza inyuma ingabo za leta, bituma ifata ibice by'ingenzi birimo irango rya Biziba rifite agaciro gakomeye mu bijyanye n'umutekano ndetse kari strategique mu by'intambara. Iryo rango rya Biziba rifite umwanya wihariye kuko rigenzura igice kinini cya Kirungwa, agace gafatwa nk'urufunguzo rutandukanye umujyi wa Uvira n'agace k'Indondo, ndetse kagahuza imisozi ya Bijombo n'inzira zinjira cyangwa zisohoka mu mujyi wa Uvira. Kugenzura aka gace bisobanuye kugenzura inzira z'ubwikorezi, itumanaho n'imigendekere y'ingabo ndetse n'ibikoresho byabo bya gisirikare. Abatangabuhamya bo muri ako gace bavuga ko nubwo imirwano yari ikomeye itamaze igihe kirekire kuko ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe babisobanura nko guhunga rugikubita. Ibi byatumye MRDP twirwanaho ifata aka gace idahuye n'imbogamizi zikomeye, cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe arindiriye imirwano ihoraho. Aka gace ka Kirungwa kazwiho kugira amateka akomeye mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira, kubera uko kameze nuko koroheye kwihisha no kugenzura inzira. Kanakunze kuba indiri y'imitwe yitwaje intwaro, kanakunze no kuba indiri y'imitwe yitwaje intwaro mu minsi yagiye ihita. Mu bihe byashize rero, uwagenzuraga Kirungwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira, yaba mu gutera, mu kwirwanaho cyangwa mu kugenzura Indondo, ingendo z'abantu. Nubwo ibihombo by'abantu n'ibikoresho bitaratangazwa ku mugaragaro, iyi mirwano yongeye kuzamura impungenge zikomeye ku mutekano w'abasivili, cyane cyane abatuye hafi y'imisozi ya Mitamba na Kirungwa, aho intambara yagiye igaragara. Amakuru avuga ko hari abaturage batangiye guhunga berekeza mu bindi bice, batinya ko imirwano yakongera kubura mu buryo bukomeye. Iyi nkuru rero tukaba tuyikesha ikinyamakuru Minembwe Capital News. Reka dusoreze amakuru yacu Kinshasa muri gereza ya Ndolo. Amakuru aturuka i Kinshasa muri gereza ya Ndolo aravuga ko kuwa kane w'ejo hashize hari abasore b'abanyamurenge bafungiwe muri iyi gereza, basuwe n'uwitwa Patrick Muyaya, ari nawe usanzwe ari umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wagiranye nabo ibiganiro byafatiwe ndetse n'amashusho. Kuko ayo makuru abivuga, muri ibyo biganiro abasore bashizweho igitutu basabwa gutangaza ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idafitanye ikibazo n'abanyamurenge, ndetse yewe ko nta vangura cyangwa se discrimination ribakorerwa. Amakuru akomeza avuga ko abo basore basabwe guhakana ibivugwa ku ihohoterwa n'ivangura ribakorerwa, ahubwo bakabishyira kuri leta y'u Rwanda, bivugwa ko ariyo iba iri inyuma y'izo mvugo zo kubesha. Abatangabuhamya bavuga ko ikiganiro kimwe gusa aricyo cyamaze gusohoka mu itangazamakuru, mu gihe ibindi biganiro bibiri bitarashyirwa ahagaragara nubwo byafashwe. Ayo makuru avuga ko kandi abasore batatu ari bo bagaragajwe, bikaba bivugwa ko aribo leta ya Kinshasa ishaka kwereka amahanga nk'icyitegererezo cy'ibyo ivuga. Ku rundi ruhande hari impungenge zikomeye zivugwa ku kwishyira ukizana kw'izo mfungwa, cyane cyane ku bijyanye n'uko ibyo biganiro byakozwe n'icyo byari bigamije. Abasesenguzi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko gukoresha abafungwa cyangwa se imfungwa mu bikorwa bya politiki cyangwa itangazamakuru bishobora kubangamira uburenganzira bwabo, cyane cyane iyo bikorwa hatabayeho ubushake busesuye. Amakuru rero akaba akomeza avuga ko hagomba kubaho amagambo yo kwamagana ibyo bikorwa byitwa propaganda ya leta ya Kinshasa iri gukora, bigamije guhindura isura y'ibibazo by'uburenganzira bwa kominoti y'abanyamurenge mu gihugu imbere no ku rwego mpuzamahanga. Iyi nkuru iracakurikiranwa mu gihe tugikomeje kumenya uko ibyo biganiro bindi bizaza bimeze. Mugire ijoro ryiza, mwari kumwe na Nkomezi James. Iyi rero ikaba ari Kabara TV 1. Ciao ciao.